umupira ni balo kandi balo ni nziza abantu bose barayikunda yego kandi ndazi ko hari abantu mu buzima bariho bari kureba iyi TV show bakunda umupira. nk'uko bisanzwe ni kuri Amazing TV Show, abakunzi bacu ba Amazing TV Show tukaba dutangiye kino kiganiro tubasuhuza, turabakunda cyane kandi tubashimira uburyo cyane mukomeje kudushigikira cyane, uburyo mugenda mukora subscribe, mugakora share, mugakora like, mugatera n'amakomantere. Mu by'ukuri aho tugeze nka Amazing TV Show turabyishimira cyane kandi biratunyura. Turi hano kuri Amazing TV Show twari kubera mwebwe kandi duharanira gukora ibyiza kugira mubashe kwishima, kugira ngo namwe mukomeze kudera subscribe, munahereza abacuti banyu bakora subscribe, nabo mubashishikariza gukurikirana ibiganiro byacu kandi natwe tuhari kugira ngo dukomeze tubahereze ibiganiro. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twongeye dusimbukira ni muri Canada. nk'uko bisanzwe tuhagera umusore muramureba rwose kuri kamera zacu za Amazing TV Show, muramwitegereza neza. Ni umusore umaze imyaka myinshi hano muri Canada, ariko akaba ari umusore wavukiye muri Congo, akavukira aho bita mu Minembwe, agakomereza akagera i Bujumbura, ava i Bujumbura agera aho bita muri Canada, ahera aho bita za Edmonton, arakomeza Canada yose arizenguruka agera naho bita Nova Scotia. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kumuganira nawe, ko ni umuntu nawe ni umukunzi wa Amazing TV Show. Yaravuze ati nanjye byibuze nka Amazing TV Show ndayikunda cyane, ariko byibuze mbashe kugiraho nayo nkabaganiriza, nkagira umusanzu wanjye ntanga kuri Amazing TV Show, byaba byiza. Harashobora kuza akanya rero akakubona muri kamera za Amazing TV Show, agashaka kumenya uwo uri buratangira wibwira abakunzi ba Amazing TV Show barushaho kumenya. Hari n'ubukuru akanya akavuga ati ni Pfla neza wageze muri Canada, utangire bibwire kugira bataza kukwitiranya. Murakoze cyane. ku mazina mwonyita Sami, kazina abantu bose banziho, ariko abantu bose bazi nka Sami, nk'umuntu wakuriye mu Burundi mwino umupira. Yego. Nkaza muri Canada mu buzima bugoye anyways. Ntabwo ngiye cyane kubivugaho, zonatinda cyane kandi ni ikiganiro gikomeye, ariko ndashaka nka channel yawe yego uzatuzane hanyuma tuvuge byose, ariko nk'ubu ngubu turashaka kuvuga bikeya ku buzima bwacu. Urakoze cyane. Mwamwumvishe rero, yitwa tumuzi ku mazina yitwa Sami. Hari n'abandi dukunda kumwita ni Debiro, wenda hari uwavuga ati Debiro nk'amazina asanzwe ni Birori. Sami, Samuel, ubwo tuba tugarukira. Uyu munsi rero nk'umuntu umenyera muri Canada, turashaka wenda uraza nuko twibwira neza, tubyire imyaka uhamaze, ko twumva bigeze mu myaka irenga 10. Hari challenge wahuye nazo ukihagera, ari nabyo dushaka uyu munsi kuza kubaza, kugira n'abari kuza muri Canada baturutse mu bindi bihugu, hari ibitekerezo ushobora gutanga kugira nabo babashe kwisanga neza muri Canada. Turahera aho rero, umaze imyaka ingana muri Canada? Njyewe ntabwo maze imyaka myinshi cyane, ariko imyaka maze ubwo maze kumenya, iyo myaka irahagije. Naje 2016. Yego. So ubaze nk'imyaka 8 irenga. Ni myinshi. So iyo myaka 8 ntabwo ari myinshi cyane, ariko kucyo nobwira abanyukama bari kuza hano muri Canada, yego, Imana yo mu ijuru ndashaka ko bose baja ku ishuri. Urakoze cyane. Utarasimbuka wageze hano muri Canada ujya utangira ishuri? Nararikoze. High school? Zose. Uratsinda neza? Nakubwira ngo nararikoze byose, kandi nagiye nari mfite n'aba brother anyways. Baje hano muri Canada. Barangije high school back home. Baza hano kandi baraza hano bagira upgrading. Icyo bita upgrading no kugenda ugafata indimi, and then ukabirangiza, and then ukaja gufata amasomo yawe.
barabirangije icyo ushaka hano muri Canada icyo nababwira ni ukuri ko Imana icyo ushaka muri Canada uzokibona. Urakoze cyane. Ndashaka tugende neza kuri step by step kandi uri kugenda ubisobanura neza. Uti icyo ushaka muri Canada uzakibona. Canada ni igihugu cyiza cyane pe. Hanyuma ndashaka nsubira inyuma gatoya. Amateka yo twagiye dukurura tuzi ko wari umukinnyi w'umupira, ari umufootballer BJ. Watubwira ikipe akiniraga i Bujumbura? Man. Urazi bitangiye cyane. Kuko hari n'amakuru dufite ko waje gukora ni Kigali muri Reyo bigeraho bisa nkaho urongera usubirayo wenda dushaka ko tubijyamo cyane wenda uratwibutsa ikipe mbigiye cyane mu mupira. Yego. Umupira ntabwo nari umusaza. Mu ijambo ryiza abantu turayafite. Nari umusaza ariko umupira narawukinye kabisa. Yego. Kandi umupira wampaye amafaranga nifuzaga igihe nawukinaga. Yego. Kandi waranshimishije wamfashe neza cyane. Yego. Mu bintu ndashobora kwibagirwa. Yego. Nakaguru kanje. Kaguru kaguhaye ifaranga cyane pe. Kandi karandishije mu bantu bose. Ndakubwira tugiye mu Burundi hari abantu ushobora kumeneshinga. Yego. Ariko ntabwo ushobora kubyemera. Yego. Bitewe n'ubuzima bwo muri Canada ariko mu Burundi nakinye muri Vitalo. Yego. Nakinye mu makipe akomeye. Yego. Ushobora kuvuga akomeye kabisa. Yego. Narakinye kandi Imana iramfasha ndi hano. Kurakoze cyane. Ako kantu ku bakunzi bacu hari abantu benshi bavuga ati muzamutuzane dufite amateka ye aya mbere barayumvishe ayo mu Burundi ko yakinye muri Vitalo kandi hari n'amakuru twagiye dukura ko hari n'igihe wavaga muri match ko ibitangaza bakoze quartier bagasasa ibitenge ngo kanyuraho. Muri Vancouver team nagiye muri Montreal teams try out anyways abanyakanada barazumva. Try out ni bizagenda bindi uzugenda nk'umufootballer ukagenda trying out bakavuga ati urabizi gukina neza cyangwa ntabwo ubizi. Ni ukuvuga ngo uragenda ukagerageza bakagufata cyangwa bakakwanga. Exactly niko muri Canada bimeze. Uragenda trying out bakwemereye cyangwa ubona ko uri umukinnyi mwiza bakagufata, utabonye ko uri umukinnyi mwiza bakavuga ati tuzagufata igihe gitaha. Haba hari abakinnyi bamwe barakinanye baba ku rwego mpuzamahanga muri kino gihe? N'ubu ngubu ndi kubwira ngo hari abakinnyi twakinanye Divesti uramuzi ukina muri New Brunswick Bayern Munich. Shuwa mwarakinanye? Cyane pe. Uriya ni umusitari cyane arazwi muri Canada apana muri Afrika ariko muri Canada. Muri Canada ni umukinnyi uzwi cyane. Uhuye nabonye n'ikipe y'igihugu imuhamagaza ya Canada. Niwe captain. Wow, ntabwo ko nari nkaza ko nabonye mu ikipe y'igihugu rwose arahamagarwa cyane. Niwe captain cyane pe. Okay, kandi amakuru ngo nawe ni umu immigrant. Byaba ari byo umuntu mwakinanye? N'umuntu waje cyane n'inshuti yaje cyane twarakinanye. Yego. Urabona hari ibintu byo muri Afrika dukina football tukaza hano ariko hano iyo uje hano hari challenge nyinshi. Yego. Kandi biba bisaba nk'abarumuna bacu bakunda soka biba bisaba ko bakora cyane kuturusha twebwe. Kuko back home wenda wabaga ubuze umukoca ariko hano bisaba gukora energy yawe niyo point yawe. Ukunda ukina neza nizo bizoguha amahirwe yose ushobora kubona mu buzima. Uvuga ngo imbaraga zawe nizo ziguhesha tiki kuba wabona ekipe cyangwa wajya gukina hose zose. Okay. Hanyuma wenda ko kari agaciyemo kubera ko tuba tuzi amateka yawe ko ari umukinnyi w'umupira w'amaguru
ariko aha nicyo twari twagutumiye cyane kuri Amazing TV Show. Turashaka byibuze hari contribution wagira nk'abantu bari mu bihugu byo hanze, ba muri Canada, ashobora kuba ari muri Amerika, ashobora kuba ari mu Faransa, ibihugu byose bitandukanye. Ikintu novuga yego kandi nshaka gusharinga nk'abavandimwe. Ikintu novuga, umupira ni balo, kandi balo ni nziza, abantu bose barayikunda. yego kandi ndazi ko hari abantu mu buzima bariho bari kureba iyi TV show bakunda umupira. yego ndashaka muzofasha abana bose yego bifuza gukina nkatwe, yego bifuza kugera nk'aho twageze. yego nubwo twe tutakoze amateka, ariko muri Canada barashobora gukora amateka akomeye. yego icya kabiri, ndashimira TV Amazing TV Show. Amazing TV yego kuba mwadutumiye. yego Imana ibahereze umugisha. yego nukuri kuvyerekeye soka, yego kandi ivyerekeye soka na education yego hano muri Canada yego muzotwegera. murakoze cyane. Wenda urakoze cyane kuri soka, katugende kuri education. Turashaka byibuze wenda inama ki wahereza rero ku rubyiruko rukuza muri Canada rugifite amahirwe yo kwiga. uvuze urubyiruko Yeah. imyaka ingahe? Reka wenda dufate duhere ku myaka duhere kuri 12 tugeze wenda kuri 30. icyo nababwira byose ni ugukunda amasomo. yego Kunda amasomo, kandi mukunde ababyeyi banyu, mwumve cyane ibyo ababyeyi bababwira, gukunda amasomo, kandi mukunde amasomo cyane. yego cyane kandi ariko icyo nobwira abarenze iyo myaka, yego muri Canada mukora akazi. yego hano udakora akazi, ukora ubundi icyo ari cyo cyose kwinjiza amafaranga, yego ugikore, kandi ugikore n'umutima mwiza, ndikizo bituma ugenda mu bindi byinshi. yego uravuze ngo wabarengeje iyo myaka bakora akazi, kujya mu biyobyabwenge cyangwa ibindi bintu byose bishobora gutuma bakora akazi, umwanya bafite wa free bazuza baza bakina umupira. kabisa. Wenda ntabwo dushaka gutindana cyane, iyi sara abantu bari kuza bakakureba kuri TV Amazing TV Show bakavuga ati uyu munsi rwose Amazing TV Show yakoze neza, yatuzanye umuntu wo kuduhereza ingero nyinshi, yari umukinnyi w'umupira w'amaguru, dusharinga experience uburyo yabaye muri Canada, uburyo yize akabifatanya na soka. uri no mu kazi, biragaragara freshere z'umuntu umenyereye Canada. Wenda hari n'ikintu wabwira abakurikiye Amazing TV Show, wababwira icyo bagukurikiye kano kanya? Icyo nababwira, yego uzi umuntu uri kuri kamera hariya, Imana imuhezagire. kandi icyo nababwira, Amazing Show ni show ikomeye. yego icyo mukora, mugende hariya mukore subscribe, mubikore neza cyane. kandi turabakunda mwese. yego icyo mushaka tuzabagezaho. urakoze cyane. Rero murakoze cyane Sami The Bureau, abari badukurikiye kuri Amazing TV Show. Sami The Bureau nguwo, ubutani tubatumira muzatwitabe rwose cyane rwose. Sami urakoze cyane.